Dewi Condrawati guru enak makin cek tapensor gak setong reng lagi saya kasambet Raden Sintawoko tuh kak mas Sintawoko mungkin tengkau lelebet di serada panjenengan mas sampai tengkau tapensor menggedak panjenengan reng segenteng bila nasa makin Dewi Condrawati kelabin dia siapun benedak yang pertama kelabin tak kasangka tretanepon Prabu Condrobirowo sebab kalau cuma makin masuk ke pertama nepon Dewi Condrawati kedepan makin pentang langkah jalan nepon Prabu Condrobirowo lek pelomor isap-isap jatuh dan depak dek pertama Arya ropa-ropana lek Condrawati bedenak di pertama lek Condrawati kereta beanesaran ika puterna tadi mak pas bedenak di pertama Kak Mas Condrobirowo enggi Kak Mas song kepekten kula kuda panjenengan Kak Mas Prabu Condrobirowo Condrawati penggunaan kok sila depak dek pertahanan beun nemoni beun belekan taduk lain engkau non pamiten dek beun engkau tetap aloroge orang-orang pandege ada lain Raden Janakopan hari pandulus karan lek ramah labun kanjing ibu sakabinah laskar prajurit sebedenak nah boleh pilih musim lapat pati labun orang-orang pandai bila nangkok kodungan deg kabut engkaran beun genten akan jinge bucot roh tuh Kak Mas tanggulan ator Condrawati mongkuda panjenengan mana bikin motor Condrawati makora Kak Mas ayo atur lagi apa bukan sih kamu udah kasih Kak Mas Condrobirowo estonaten kau berat Kak Mas menabi panjenengan alo beraka bedona orang-orang pada ada lain Kak Mas Janoko mak pas beun berat mak pas beun tak dukung dek kasih tak enak berarti beun lek cek orang tuanan kok kelabun beun dia ipate orang pada Kak Mas tengkau lebani tangan beni lompang Kak Mas nanging tengkau nani ser eman menggedak panjenengan Kak Mas Condrobirowo karena pun apa Kak Mas orang-orang pada bebanika sakti mantra guna sampai panjenengan kabun kamar dan paperangan tengkau yang ngucap ada Kak Mas Maserengki Kak Mas Condrobirowo
Apa tak tahu kok kasih mak berak orang ngamarto 3.000 orang kok tak ngoro aran kok lah ati dendam dok orang ngamarto marale beki le punten Kang Mas beki punten sakurana Kang kurang ajar ayo abriat Gusti benih kaula Gusti bodoh mangarea tinayu kaula cuma perak kali ini serada panjenengan nyarapun tinayu katimbang panjenengan sakit golek dukung tretanipun panjenengan tinayu anjak dia menikah kok baju dan kereta menikah termaga dan kereta tapi kok emang itu udah gaman tentrol di lobi coba bagi yang punten kok hancur bangsa Kang Mas sakit montai bagi banget pasti bukan mati lebat pusaka bagi mikir makin Dewi Condrowati katimbang mati lebat pusaka potretan jika sambut Prabu Condrowirowo lebih bagus ondur otabe oncal dari pertamanan panah Kang Mas cek manggana panjenengan dak Condrowati marah katimbang mbok mati lebih bagus kok tadi tretan mbok pegek mbok kelambon kok tretan ondur dari duka Mas manggana panjenengan Kang Mas mana di panjenengan ngojek dan kaula kalau arah Kang Mas marah dulu berangkat ondur dari dang di mana kok tak ngurus matreki Kang Mas nang coba mamuji panjenengan dak Condrowati Kang Mas tak ngurus saupama den kaula ya deksan panjenengan den kaula dere Kang Mas lah tak ngurus ngakan apa tak nabek tedu ngai geledeg tak mbek buk matriki Kang Mas pamit den dalam kuda panjenengan iki Kang Mas deli berangkat tak sokak kok ditambeken batik bangsa biar gini nanti tinggal di nanti panjenengan kok sabar dan kau letak sokak juga badan kak itu katanya dan kau norok Guste lebih bagus dan kau norok panjenengan abela batik punten Guste punya bela kau udah cuma malah dak dina di Condrowati ben mon minggu dari Kak Dinto panjenengan lebet efektif dinayu marani Kak di ngagi gelu mon bodore ngacaca colok nak iya
masuk kon kok kabe kinyar dinaju panjenengan ngen nyokot pamit Condroati sehingga beuna toro ojak kok lek tetep beun boden medina orang ajar ku tak perintah ongguna kok ngadeg kabeun minta dona beun tapi itu lak lamun lek kolomor mayu beun jadi tabib bedegina beuna abeli dek nager gini ngesi engkau terus neju dek ngamarto aloroge orang-orang ngamarto nyarak kamas iya tore abdi dalam tetep anji moro punangka karbinan dalam iya marah mencar gini nyarak iya tore Cengcokipun Prabu Candra Birowo kelagen rekanipun Dewi Candra. Kaula dhewe jalanipun Raden Purbaya Gatotkaca. Siampun mathamati nang jegenipun alas Jataka. Meber mangke dari atas genabeng toron dan mumping dereten Raden Purbaya Gatotkaca benteng mek Rikwarta curiga mangken tamburan kekerepon cek bedepon apa piye ucapan batur ucapan masih ya den hati mata buru
Gatotkaca sial mangke pikiripun tak oni cek bener Rato si kasebut Prabu Candrawira si bakal nyari bedenah nah gereng Amarta mentah langkah mangkin jalanipun gedeben jelemat pun mangkin jalanah Prabu Candrawira ampun bedhep kelaben Raden Purbaya Gatotkaca sekadua pada bingungan kenal pada tak kenal Sapa ngambek tang jalan re masih ropa-ropana kasatria sapa bu mak pas beun ngambek jelenanku bening kok ngambek jelena beun tapi kok takut pok de kabut Arya jagananku alas dan dongku woi sapa bu kenal lagi kok Raden Purbaya Gatotkaca benteng ari Amarta. Woi Gatot. Madya boen Gatotkaca. Ya, satya kok minta tolong Gatot. Karan boen benteng ari Amarta. Engkok minta tolong dek kabeun di Majalena Ngamarta. Tujuan apa? Mak pas boen bosan dek pasangrahan Amarta. Lamun dok kena sejujuba tak ibu ki tak ibri jalan kelaban kok kelamun dok asal coba gus ibri jalan kelaban kok tak ngurus engkau aniat bagus aniat coba si penting kok beri jalan orang ajar bangsa mak pas bukan kan tadi dia tenggan marah ontur dari kita. Gatot tak bakal ontur kok. Coba kok beri jalan kelaban beun dimah nah gereng Amarta. Buru kok ontur dari kita. Kurang ajar. Berarti bengalongguan. Bengalongguan kok Gatot. Mak berak 100 kan kabukan. 1000 kok tak nurut. Aso berpate. Mak 1000 kadibaan 10.000 kok tak ngorot kan mak pas bukan langsung sumber kan kaya mon parlo bukan mak tua anak ibu dan mak lancang golok mak pas bukan prian-prian kamat tua batik iya bukan oleh di jalan kelaman kok bau sempal salah juga nantang perang ya kan di maka saktian abu Gatot marah depi kok ya
salamat ratu naju asa tujuh dan mereka mantu apa yang tetap pengen curiga amburuan tetap kok tetap nabok jadi nabokan bersalamat makin tak ecatur cekcok epon Prabu Condrobiro klaben Gatot Kaca kauladen makin nang pasanggrahan Ngamarta Prabu Darmo Kesumo sebekal dek pasanggrahan epon kaereng ragi epon Dewi Drupadi Dewi Drupadi kauladen makin Prabu Darma Kesumo kaereng laben ragi epon Dewi Drupadi alos teng epon akadya Gunung Sari jalan epon
Raden Brontosena. Bathara Kresna angkat dimakin recek-recek jelenipun
Prabu Darmo Kesumo Nalindra Pasangrahan Ngamarto Yadep kelaben Raden Walakudara Jugen Sri Bathara Kresna tak katigelen raji epon Drupadi bunga makin dalam pangkelianepon karan sateja sami akompol sami akompol Sri Bathara Kresna kasoon den kula mongko de panjenengan karang panjenengan sedingan dende pasanggrahan Ngamarta Kak Mas Yai Prabu matring Kyai estona den kula kawajiban Yai akumpul de pasanggrahan Ngamarta artepun den kaula ampun de Pak de Poktona akumpul de pasanggrahan Ngamarta Yai kasoon den kula de panjenengan Kak Mas lebih-lebih beken Alekseno kasoon kok de kabeken sabeken juga sedia kumpul de pasanggrahan Ngamarta Seno iya Darmo kawajiban kok isat sadia ngakumpul de Ngamarta karan betona isat sadia kok ngakumpul de pasanggrahan Ngamarta kasoon kok de kabeuan Seno apa pol beun le Drupadi kasoon kok de kabeuan sabebeun soti ngiring kok neupak de pasanggrahan Ngamarta Drupadi matreki Kak Mas kawajiban dari Drupadi ngiring panjenengan sabab panjenengan ikut lagi keluarga dan kaula Kak Mas iya tapi kok pikir maksiat cek benda apa ya si bukan masuk ke pasanggrahan Ngamarta Kak Mas Sri Bathara Kresna matreki rasa den gula mah aturak tak saya masih panika rupa-rupana Kanjeng Ibu Dewi sibukan judek pasanggrahan Ngamarta matur Kyai kami masih panika rupa-rupana Kanjeng Bibi Dewi Kunti Nalibrata sibukan judek pasanggrahan Ngamarta
sampai kerden kau dengan pipi mak adorak sial kan. Oh iya estana bakal kesu saya kok ambil bang sejenak nyaman aku ambil beh setong angin nalai betik raja sakap binara yang teriak pada kabinongan mak manusia juga berkebenar ialah pada kabinongan sampit berat sampit temor pada Kresno Kanjeng Bibi Kunti nyara panjenengan jak akabul tadi panika Kanjeng Bibi sabab mimpi panika beda macam dua mimpi bagus otak mimpi juga kan inanya Kresno engkau nujudak kamarto terus tanya aku nujudak kabengan karang beken tenung ngaring kamarto sakap pinang kamarto ya beken laseng ngatau bila jangan beken telak kelihatan tupoy celak kan minana kan dipimpi ger parta dia dekak beken minor beken beda apa ya kan dipimpi kali produk materi dia esan makin panjenengan kan dipimpi etek di sana oh napa so penaipun panjenengan beda angin kali betik raja mungkin neng mengamar to panika beda belai raja kan dipimpi anangin pikir tak kampun-kampun dan kulon saburingan otabek Yai Prabu Darmo Kusumo juga Alex bila panjenengan kan bibi nyara jeng baju pamuji oh siang di selamat mantel ke kamar sebelum rintangan kampun-kampun oh iya nak bener apa ocak bahkan iya nak mantelmu ketada apa sakap pindah anak sekok sebenarnya yang ngamar materi nanging dan kula ate mak arsane siapa masih banyak ropa-ropa anak dan kula Raden Purboyo Gatotkaca si bekal masuk not juga kabar sok kebekti dan kula mong kuda panjenengan kanji obet Sri Pano lah bak adegan kanji ngobek mak acara siang laka di tengah nabek kan mak pas bek endeg-endeg masuk ke kamar to beda apa kan motorikin kanji ngobek itu nanti siapa depak sangrahan amarto dan gula ngantara sinak kuning depan jenengan sabut dan gula ampun cekcok label bengsarato dari kaki mati gula noning takut-takut kedekat dia takut-takut ngancuran kering-kering amarto loh Gatotkaca iya tapi kok beter
karang bede-beden beken kocak aki kasatria bagus kapar jadi enang orang-orang ngamanto bene kocak aki lang adiglar benteng orang ngamanto kanjing ngobrol tak kabeter kabekan gatot motor iki mana bipancingan parkanya dan kau udah tetap anjing orang ini kanjing ngobrol gatot kocok kelamun beken ate namakin tetep tamburuan cek ranto jira bekal masuk ke kamarto mana bang tuli berangkat abeli boleh ke alas dan loko jegena bekan takut-takut bangsa jeria abeli boleh ke kamarto materi juga dinobok bisa makin dan gula boleh ke alas dan loko non pamit dan gula berkudu pancingan bayu kayak binang ya Yai Prabutan tanto boy panjenengan ampun merah kabar dari anak dan bulan Gatot Kaca matur iki kak teman del kau lampun ngaune pon apa catur-caturipun anak den kawula Raden Surabaya Gatot Kaca matur iki kanjeng bibi ngali berapa mungkin esat makin kanjeng bibi manter muke kanjeng bibi manter tadi depan ponapan pengaman kak dinto minang kagemberen dan kula sareng Yai Prabutan Kusumotor juga alek Brontosena waktu ate-ate pun pangas tete karang kacong Gatot Kaca ampun cekcok laban bangsa rato cek kak lima nagerana Gatot Kaca panikaki belum on kanjeng bibi oh yang ger Sri Batu Kresna mantan mau ketadapan apa nih ngamarto ya nak materi kanjeng bibi Alex Seno iya lihat esat satya bekan kodu nampun bedenah Gatot Kaca takut bedekat tedian mun pas Gatot Kaca bedekat tedian yang ialah Gatotko takut kabur bunuh bekan Raden bulu-bulu Gatot Kaca sih iya lihat esat satya bekan apa Raden Gatot Kaca kayak binang Seno nyarapan jeneng apa lidah sanggar pamajen kelaban Yai Darma Simujugan alek depan nanging dan gula kanjeng bibi bekal mat kamati bener jalan Raden Gatot Kaca kelaban alek Brontosena oh iya nak moci selamat kanjeng bibi yang ger mantan mau ketada tentang apa matur iki kanjeng bibi nyala ya tore kanjeng Yai Abu Darma matur iki kak Mas esa makin den kula beli sanggar pamujen muji
selamat mater mung kesubung alangan rintangan pakunapan ing ngamalito nyara Kanjeng Ibu Dewi Kunti Nalibroto iya maraco terkesumo ya nak marale Dewi Bupati abdi dek sanggar pangalenjen nyara ya tore kakak mas pikir tetap curiga ben pikir dan kula tetap apruan Kanjeng Gusti esal makin dan kula mat ngamadheun jalanna Raden Brantosena terjebak ger Gatot Kaca Kanjeng Gusti kenta ecaton nang ekas satriat ngamarto kauladen mangken nang epasagrahan Madukara Raden Janaka kaereng laben raji epon Retnoro Sembodro Klaben Sri Kandi tak kaceceran mangken pangladin epon Semar laben bagong mangken kauladen mangken nang epasagrahan Madukara Raden Janaka parangaring pandai sebekal cumangken dek pasagrahan Madukara ananging sabelum Raden Janaka mijil pasagrahan lebih dimin mangken panglatinipun sedua Semar kelabun bagong ajeleng abeli dengkaepun Napa iya lembul kakang kaula. Pasamarna salake ro cepok. Buh. Kita panapa nomor lakon. Alhamdulillah
matur sakalangkung dak bapak ibu tuan rumah sing ngundang Badana Budi Rahayu si pimpin langsung asarangan Bapak Fatima idelengi asaran taritan boten kula sanya madikno Rabuna si diri Tanjung Kamal mana di korang saya dak para ajunan atau korang cocok boten kudu tak langkung sapora rasa radio pangarep pun pamuji boten kula dak ada gelas siapun lestari temang mancer cetia anak saya soleh lalaki membobini cetia anak saya soleha mancer abekti ada orang tua dua mancer aguna abeng sakala benagara mancer terbuka pikiranna mancer teka hajat pikirna geni kapangarep boten kula cocokna Semar ni bajut malani kataretan Semar ni cocokane Semar ngalak samar jadi pada napa-napa punten tak gempang ngaro-ngaro punten maaf jejane kalakon Semar pada jauh-jauhan panjeknya jangan canun panjek mun tak mapan tak yajek panjek mun tak sopan tak yajek cakna tapi mengka kau lain artin panjeknya cara tak sopan jek belojek ani kakau nengi atas biar nengi bobo sapora nabi saud ni kudu kakaleruan betul-betul panjenengan samoga tantareten kaninto paling nasihat beresto salamet miskin segini mantir pada lancar tore tinggal punca aku seraja ni bakana bojo segini bakana ini kening ni oni abak ngacepek kak nyaman ngejungan awa punten kau dah hah tedung ya, tedung kau le, tedung itu tedung kau penumpian. Borong maaf non, suara rasa basah. Teloming goyang kau le, bade yang guna apa botok melepal. Hah? Ya, borong mana? Siap mare kita kalau pangpo, kalau pang malolom ya. Kau layan zaman muda kan cabenya sepada beda bilanya betretan napak kadede kastana sepada beda Sakalangkot ya tuan rumah Sakalangkot ya tuan rumah Parenganna bersalamat Kasalape aresatona Kasalape aresatona Kata bro Pada jauh
abot jungke-jungan arah saja sampurnan arah saja sempurna tapi mau mikir lagi boleh saya hanya mah bagung nyiksane mah bakil gak abot nah kadang badan empek etongar empek burung etongar boro-boro mah sabok yado apro sabok budi et malet muntah iolok tak karuan pera orang raja pikir napa kuntut dina anak dok maboy iyo dok bagong boh Nawe. boh marah karuan ya Agape paruan. boh karuan kok paruan Karena bulan ni paruan. ajari dicodok dia kabar karuan Tiga bodoh. Ke dia gila. boh iya gelok lah kan tos boh Wah. Kiwan. marah Dah. Ikibaan yang gila. hah Ikibanya ni gila. boh iya panyaman Kan ini Sri wak. Sri. Juga. oh iya
Aduh. Siap. Dua apa mau tak atis letes kanak dia aja. Bila ingat ngak nikung. Iya apa? Bila ingat lagu-lagu nikung. Iya. Tak bisa membayangkan. Membayangkan kasapa bok nah. Maksudnya pula tak bisa membeli tulang kareng tua. Iya. Dunape. Muka ngak nikung terus bulu tak ceng-ceng. Baya ayo pak banyak topot. Togong. Atau beremah. La ilaha illallah. Kasaran tenggula anyuna sapo rasepo kudu ya Allah. Kemana ini kok? Kok iya. Baru tahu lah. Sia mak buru tahu. An. Bagus mbak. Apa? Jadi yang kok bon bodo nengi bisa apa ya? Tiga cek korma lolo nih kue syuting. Mbak. Iya lah tuh. Beseki ada nah. Arai syuting ya masuk aja ngamak dio. Iba masuk ada emak. Ngamak dio. Iya. Mak dio mak sanyaman na corok jadi apa na. Ka video. Aneh kok tak kira bosan kan. Iya. Tika bergula jangan tahu mangkum dengan daerah. Tapi ini mana? Dergung. Iya. Syuting langsung. Iya. Pak masuk ke HP. Iya. Ketik kurang nama YouTuber. Iya, dah berarti mak tahu jok dima Budi Rahayu napun yang tidak dergung. Oke, kan mangkana murnon nih bojeng topeng Budi Rahayu. Iya. Langsung ketik Budi Rahayu, wayang topeng Budi Rahayu. Keluar kapine, ngolpa kapine apa ya? Iya, Pak Kolpa sama Tona Caca. Tapi tahun dia tapi ngolpa. Iya, aja dicorok ini apa nah. Cia. Bagong bo. Nah be. Engkau saungku nampun perak jelekan nasi Bapak Timaro. Engkau rentah patihan, waro emosi kangko. Gue maksud tuh orang malu. Bapak Fatima tak emosi kangko emosi dia. Siapa antara kabunggon engkau? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isoro tojo berengko. Oke. Sedeng tojo para jadi ya Bapak Fatima. Tojo sak kecek kak berengko. Pak Fatima. Iya isoro tojo sak kecek Bapak Fatima baru pas kak berengko. Maksud tuh asapora ketiga kelasen. Asapora aja. Beremah. Pak Fatima isoro tojo neng sak kecek kak berengko. Boy kangkak punya mana Fatima juga punya kangkak jajan. Beri kopi kan pun nyaman. Jajan kopi. Pak Fatima jadi rusuk jadi kangkok. Pak Fatima seroto juga. Longku Pak kau juga iya. Kau juga kerja pas saya keangkat Pak Fatima berengkok. Kontennya gelu. Orang mana maksudnya? Bah. Mararia. Pak Fatima antar kabung konengkok. Oke. Seroto juga neng sekerja Pak Fatima roh keangkat berengkok. Tekak bula tak ada boneka angkat tika. Iya. Karena bula mereka angkat bintang we jajan. Jadi ya saya emosi kok. Tekak bula ngosok tika. Angkat etak tempatnya dia. Iya. Arpa tibi we. Bula ngabes tika we. Berapa? Dok temor bekto telasan. Bah, iya amai kan tareka. Duntar dok emai. Bah, iya kakan ponakan nyapa panya abin kota amai kan tareka. Ntar dong mah dia. Ntar katan taretan. Ntar kata taretan. Bah, iya namu. Buana apa mana mau ya? Bah, iya banyak kola abi cang sianon roa banyak tak nyapu sakale berapa bulan jadi kerong kok. Jangan kau dia namu kok. Bah, di dua na apa mana mau ya? Bah, kata taretan kok orang kok nyapu banyak tak kalah main kok. Buah main kalau nak. Bah, barang apa? Dusa apa sih seorang main? Budak tak kau tak tiga seorang main doma. Apa maknamu ya? Bah, nanti gelu. Sedeng abideng kok 3 bulan tak entar kajeria kok. Entar amain tempon jeria kemana mau ya? Bon apa na? Engkau. Boti main di mana mau ya? Ai, bareng marah bah. Boti kabar mah. Bang, kok ntar namoy. Oke. Kaponakan kok banyak abid kita tahu namoy. Bah, engki anak bebula tanya ketika maknamunya. Bah, apa? Bo, tanya ku apa colok nari?
kok kerong Oh kerong ya. pane angko amain resak pane kerong kok abi tak amain Bang kiana pemak namo ya. bah bareng marah aja dia Bagi kabar emak. bah bareng marah dia Ya ria butuh dia. bah mau butuh bareng mah Ya. Kibula tanya anak bedi kamak namo ya. bah mana mau ya matanya angkong kok tak tahu iya iya males mau tak re Godak iya. bone orang godak Segur pong re. ih apa orang gurpong abon di mataan muntun Oh di nani ko pun kebayan Gusti Allah dia. iya bukan bareng kok pakunala ko mararia Angka be? pakunala ko detia rosoro mararia bilang kok saya meningkat apa Bo. Kena orang mah. bobareng aja aku boya bisnis kia yuk Tiga di lakon. bonja tadi lah bisnis Bisnis nape? topeng bodo Topeng beda. gambus bodo Gambus beda. senyaman bareng ada dia Kedung. ya kedung dia senyaman macam ke layang Nape? layang Layang nape? boyan layang tabuan secara matur Tabun berem mau maksud jalan. yang layang secara matur bisnis roa gawe acara lakon lain Ulah tak tahu mun yang layang berem mah. bah iya banyak tak tahu boleh nak berengkau nah Maksud tiga berem bulan. iya kok berbuat aja non jadi amanya tabun matur wayang lain tabun matur Iya. iya Topanar. Iya. iya iya Ya nih kogo. buat nak jadi bobini engkau jadi lalaki buat jadi bobini engkau lalaki Gila Pak Nardi nak butuh kancawon. buat jangan ada bisnis lain Warga Sampurna kena toko Panjegawon. apa boleh tidak kena kan kok maju ke lain buat Maju ke lain. iya maju ke Siaran kan tiga maju ke lain. iya buat noro apa aja Kang Kuni tak sara kan jana kartopra orang. sih kata Nabe? mak bak sama tol buat jor Nabe yang nabi ya? katoprak Gini kok. buat bobini engkau lalaki engkau jadi rato buat jadi bobini Dia di mana bodo lalaki kurpong. boya rato si gurupong sih harap dan karena iya buat jadi bobini Bulan jiwa bini ni. iya engkau Tinggal jadi lalaki. iya rato kok iya jari Atau ini ngerti yo jangan pamannya buat lalaki engkau lalaki buat bobini nyaman bobini dia buat tahu tak tahu. Boleh. pamabana nyaman Bawa. Siti Syariah Cia, mau bodo di si Syariah. Syariah ini kau main jembese. Bang sama Syariah. Iya. iya kan aku nyaman Nyari lain. Nah, jadi kau cari tanah apa dia ini kau Syariah. nyaman bobini Siti Syariah Cia, ada lampu, ada Siti ada. iyalah ya bobon kok mau tak ada aja dia ban Siti Maryam Ada Siti lampu. Mon Dewi beda. sih Dewi. Nah, iya. Siti Dewi masa aduh Tak lebur dan maksud Cek Dewi Sumampa, Cek Dewi Congcong, orang ini kok gembreng, ya. sih mereka gembreng iyalah Siti Kool Dia mah tepaknya. bah Mak norok lolos dia. Siti berdatang lah gong iya Maryam datang Coplak kaki kejadian waktu. iya Arya beli sedia dia buatlah Siti berdatang lah Siti berdatang Siwon, uletang mana? kok ratong kok Di keraton. iya nyaman